罗西亚甲乌克兰的战事到达是已经伫要3年啊。伫咧2024年的上尾一天，是搁一届交换战俘，这届是换超过150个人。这嘛是罗西亚甲乌克兰开战以来第59届交换战俘，嘛是规模上大一届。有的乌克兰人是已经超过2年半无甲亲人见着面，即嘛总算是返来故乡，甲亲人团圆，真侪人是拢感动甲流目屎。 总算登到厝看到亲人，记着早咱今夜牵手，激动甲流目屎。36岁乌克兰边境警卫内斯切瑞特是30换战俘的其中一位。俄罗斯乌克兰搁在换战俘，有人是2022年2月战争一开始时阵就被抓去，甲当已经超过2年半，即嘛总算会人看到妻儿，甲5岁查某囝蓝美金。 Плен попал я с Чернобыльской атомной электростанции. Да, будучи на охране. 阿拉伯联合大公国做中人调解，俄罗斯甲乌克兰交换几百位战俘。乌克兰总统泽伦斯基讲有189人返来，俄罗斯的国防部是讲甲150位乌克兰的战俘提起换俄罗斯的士兵返来。 Эмоции переполняют меня. Пока еще до конца не верю, что это произошло, что я дома. 这是俄战争以来双方第59遍换战俘，也是到目前为止规模上大的一遍。第年尾的时阵，总算会当返去家乡，和这款战俘特别珍惜。不过乌克兰虽然无公布和俄国关押的战俘的人数，不过英国媒体 BBC 报道，总数是超过8000人。乌克兰讲，俄军伫咧战场摕到重大进展了，这几个月交换战俘的谈判变得较困难。 Команда координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими працювала над вашим поверненням. Багато хлопців і дівчат вже повернулися перед вами, але багато ще залишається в російському полоні, в російській неволі. 俄战争也搁伫咧拍，美国总统拜登伫咧任期未改版进前，加强对乌克兰的安全援助。伊伫30发声明讲，会提供乌克兰要加25亿美金，差不多代表820亿的军事援助。美国财政部长耶伦也宣布，美国也另外拨34亿美金的预算来支援乌克兰应付因为俄罗斯加强攻击，基础设施被破坏困境。公司新闻郑伟林编译。